السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. അതെ, നമാസ് അദ്ദേഹം അതൊന്ന് വാഹനത്തിനുണ്ടാറ് ഞങ്ങളെ സ്ത്രീക വാഹന തെക്കിഫായ മോബുവത്ത രുജു ഇതിലാണ് ഈ ഇത്തരം ക്രിസ്ത്യനിഫാനത്തിന്റെ നമാസുക ഷർത്ത് നമാസ് സഹാമുക ഷർത്ത് നമാസ് ഖുർആനിന ഇതിനൊക്കെ ഔറ വിവാദക്കുന്നു ഈ ഇത്രയും നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് അങ്ങനെ അത് ദിവസം അന്നും തന്നെ ഹദീബത്തുക സമയത്തിന് ഔറ നിവാസം ഒಬ್ಬരെ ಅದು ಏವೊಬ್ಬರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಹಾನತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಮತೀಗ ಹುರುಂ ಈ ಮೆದಲಿಗ ಮಾವತಿಗೆ మనకి స్త్రీಯನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಾಹದ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮಕುನ್ನೆ ಮುತ್ತದೆ ಏನಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಮಿನ ಏನಗೆ ಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸುಬಾಟ ಏನಗೆ ಹಸಿಗಂಡು ಮುತ್ತದೆ ವನ್ನಗೆ ಸಾಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುನಿಯ ನಿಕಂ ಫಸೇಹ ಔರಾದ ಬೈ ಹಸುಗೆ ಹಂಗಾದಂತಿದೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಹಾಂತದ ಹೆಣ್ಣುನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂದರ್ಭ ವಾಹಾಂತದ ಸಮ ಕೂಡಾಹದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವರದಿ ನಿಮಿಪ ಅದು ಮಿಂಬರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಂಡಿಸ್ಪಾನುವ ಮಿಹ ಎನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂಬರಕ್ಕೂ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬುಗಸ್ಪುರಂಗಿದೆ ನಮಾಜ್ ಕುರುಮುಗ ಅಂಗನುಂಗ ಅವರೇತಿ ಅಂಗನುಂಗ ಅವರ ನಿವಾನ ಕೊಕ್ಕರುವೆ ನಮಾಜ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಬೂಲ್ ಮುಕರ್ರಮಾನ್ ಈ ಆಯಿಷಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ರಿವಾಯತ್ ಹದೀಸ್ का समना दावने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस तरबिये ला यक़बलु अल्लाहु صلاة حائض إلا بخمار. الله سبحانه وتعالى بالغ سوا أنهنك حيض عمر سوا أنهنك نماز قبول مكربانه إنا خمار علادن هن حادث جامنوي خمار إن علادن معنى خمار إن هاشيان فرومتكان بينو سورة سيرام باوتو كلام باوته خمار بينو نكون هوري أنهنا سورة ನಮಾಜ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಬೂಲ್ ಮಕರಬಾನೆ ಇಬಾದತ್ ವಾಂಗನಕಂ ಕಾಣು ಹಯದುಗ ಉಮ್ರ ಗಸ್ವ ವಾಂಗನಕಂ ಕಾಣು ಖಿಮಾರ್ ಎನಿಕೆನಿ ಬೋ ನಿನಾಕೆ ಮಟ್ಟಕ ಅಂಗನು ಅಳ ಸೇರಾನ ದೌಲನ ಜಿರೇಬೋ ಮುನವಿದಾನ ಈ ಗುರುಗಾಯ ಉಮ ಮಾನೇಕಿ ಇಂಗತಕ ದನ್ನಾನ ಬಾಲಕ ಅಂಗನಕೆ ನಮಾಜ್ ಏನ ಗುರುಗ ಅಳಾಜಂಬ ಹಾಲುಗ ನೂಗತಕ ಪುರಾ ನಮಾಜ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಬೂಲ್ ಮಕರಬಾನೆ එම අංගනේ බාලස්වාකම් ගාවන හයතු උම්රගෙන වාකුලස්වාකම් ගාවන එන ගන්මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා කරපානි එන බුර්ගා අලාජන් සුකම් ගාවන මේ හදීසකේ එක දාවර් අල්මර නිර්වාතරව හදීස ඉමාම් අබූ දාවූද් අත්-තිර්මිසි ඉබ්න මාජා ඉබ්න ඛුසෛමා අල්-හාකිම් මිහ්රාබ් නිර්වාතරව හදීස අදිමිනු සබ්බ බයිබේ නිර්වාතරව හදීසකේ الإمام الترمذي قال وقت حسن درجات الحديث أبي الشيخ ناصر الدين الألباني قال وقت أميهم صحيح درجات الحديث أنا أبو داود حديث رواية رقمي هم صح سندهم إمام أنهنونج أورا كنيرمجا أيمري بدرسراجنا حساب نبوه أي أنهنونج أورا كمجا ಮೂನ ಜಯತಿಲೆಯ ಸೇವಾ ಅದು ಗುರಿಯಾ ಬೈಕಿ ಅವರಕಂಗ ಅನಿವರಕ ಬದರಾಗನವ ಎಮ ಮೂನ ಜಯತಿಲೆ ಸೇವಾ ದೆನ್ ಹಸಿಗಂದು ಗುರಿಯಾ ಬಾಕ ನಿವಾಸದ ಹುನ್ನ ಹಾಲುಗ ಮೆನುವಿ ಅಂಗನ ಪುರಾಣವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಬೂಲ್ ಸುಮಕರಬಾನ ಮೂನ ಜಯತಿಲೆಯ ಸೇವಾ ದೆನ್ එහෙන් දාතක්කි ಅಂಗನಾಗ ಅವರ ದೆನ್ ಖಿಲಾಫ್ ಇತನ ಪುಡನಮ ಖಿಲಾಫ್ ಲೇಕಂಗ ವಾಣಮ ಕುಳನಿ ಮೂನ ಬೇಗತು दें अभी एक पूरे माँ को खिलाफ न तो इस्माल कर लियो हमदा दर्जा के खुद को खिलाफ ने साथ ही आ देख ये हनफी मजहब का इल्म में देखा नमाज का साथिल मुफरवियत नमाज कमदान माने कि नमाज पुरमुगा पुरायदा साथिल कश्वियत नमाज कमदान देखो नमाज का साथिल कश्वियत नमाज कमदानी ये एकमलना साथिल फरुमती उदू का मुकद्ददानती अदि साथिल कश्वो ये निकम फसे हैं हिजाब प्रभाव एकम हनफी मजहब का इल्म में देखा बेदुमा बीहुमा में साथिल रस्ई आवरे
మనకి బెలుమట్టక నీయకు సాధ్యలే బెలు మినని అవరే బెలుకుంగా నీయకు అంగనకి సాధ్యలాగా దీన్ని మినని అవరాగా బీహుమట్టక ఏమో బెలుమట్ట బీహుమట్టక సాధ్యలేకి అవరే ఎన్నమే నమాజుగా సాధ్యల కష్టం చేసి ఈ మసరేమో ఏమో గన్నం నోడేసి నీకి హకీకతుగా ఇహాబుడు ఖిలాఫను ఏమి మహిమతుగా దన్నవాటం గవానమ మూనా జెత్తిల తీవ దెన్ అంగనాగే హషిగన్నుగే kuriha bahasake ei awra samanuga anumari episode ganwa adi saatila bes ei awra samga midnahi hanafi mazhab bes ei daloni adi ehm kuriha mazhab te imam musgalani ibe ko midaloni ummu salamat ne riwayat ni ganwa hadith mutya ei abdullah ibn umar riwayat rabani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadits rabani man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah ini ke seran kodakam gotum damamu seran jibbo matage seran damamu inda minaya Allah subhanahu wa ta'ala qiyamatuga ballahu dan panwantu then faqalat ummu salama فكيف تصنع النساء بذيولهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث برمو ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دنوني ام سلمة إليه دنوني هم وجيا अंगनु एकबनुगे फस्बयामेदुगा अंत पुराणे कीन कंतोले आद फस्ब इंदनवनी ए अंगनुगे हेदुमुगे एन्ने तिरी बया कार फस्बे बुनीमा अलगन्नेन्न हत्ताव सितन अन्नानी अंगनुगे हेदु अलगन्नेन जातुगा एन्ने तिरी එමෙ තිරියමුන්න එමෙ දීපමුණ හේතුක සත්‍යාඥාන ගානක හෂිකනක මෙදා සාබ්ද එන්නු ආමුගතෙක හෙදුමුක සත්‍යා පුරිස්මානුක ලාභ නුල්ලබ සත්‍යාවනේ හම එමෙ තිරිග දිමා හිසබ ජේ සාබ්ද එම අංගනු එකමනුගේ හෙදුමුක සත්‍යාව හදාන කියන පුතේ රූපයන් හදිසු කරවනි හෙදුන් තේරම් දවමු හිඟා මිහාය ඒ ගොඩාක් මාතකම් කරා මෙහා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බඳාවන කරනවා එම අංගනුගේ හෙදුමුක සත්‍යා මෙන්න මිසාලක bimmatiga jahi sabga indigya nim kan qur'an ke nam to musalman wal karmani to ma kan hadith karmani yurkhinahu shibra lekan hadith karmani e sabda thawataka diukandani qalat idan tankashifu aqdamuhunna musalman danoni e thawataka diukandaniya indigya kamalun khasirata hamwaje salvagandane kashvagandane qala fayurkhinahu zira'a la yajidna alayhi Allah hadis karmani emjiya mushrik minbar diukallaniye ev guren ebut sabit digunu bara mushkame ni imam nasaiya imam tirmidhi adi imam tirmidhi ni sahih hadith magawda wa hadith den ha ni hadith imam ahmad riwayat karmani ni adab gat lafzu imam ahmad ke lafzi anna nisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu sa'alnahu 'an az-zayd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adan kabalu ilaysan sual karmani anhanunge hadmuge fatwa adeeru faqala ij'alnahu shibra ilaysan darani e fatwa kawatan hadash ane kawatan tiyukannash faqulna inna shibran la yadhkuru min awra inna kawatati ei awren niwa baage digu minannune faqala ij'alnahu diraha ilaysan hadith karmani emdiya e mushkam ga hadash mushkam tiyukannash nikanga ni adi kawataka dikurma mushkam dikurma dan anmar ndawani khasaka ibn Rislan vidalwani nita mushkam dikurma kawataka dikurma edmane ki bimmati ka jehemara jehisa bagenasa ebren kawataka dikurasha kenu bimmati ka jehisa bagenasa ebren mushkam dikurasha kenu ekma ni muradati tirihenunge khamis sunna barab guren kawataka dikurasha ten ekama ni anhen degatno mu jewdana watin telefone isana depani ebre mushadde kala mane ki tirihenunge khamis sunna barab guren anhenunge ehedumuge sabda mushadde kurashe ten tirihenunge khamis e bunina algamna iduga sita ganas ganwa algamna milawle gamiha arajin turisre la ulama khairam ke dawat mein khamis ma turisre sinone e khamis ay bartafa midana bi khas ko ege digmur da bartafa tirihenunge sadanunge tenenunge khamis menoni kama enage iskol ke digmur da indeganta Umar Khan radhiyallahu anhu khilafat ga Ilaysan nakasefan gariya ghanima mudulu genewunu seiranta ge terin seiranta Ilaysan baswafa ten Ilaysan e libudan seiran Ilaysan khamis ko surkor gaje number ara wadaje
يستكون الخطبات الديرغا أيها الناس اسمعوا واسمعوا جدارهم أصحاب بيت نترين بيسوك تدودان جداروني أدن نهانا بي لكوان داوة جدان أدوهاش نمدا أدوهاش أصحاب بيت نترين بيسوك تدودان جداروني أدس نهانا में केवल बसनवान में हम हाराम हो कि बिगन तो सवाल करूं निवासा का वागतो कि बिगन तो सवाल करूं ए देश पर विदावनी अलगमन्ना हम तिय खेरा मुन दिगुन मिंबरकी अलगमन्ना कमीस में सेहे वर्गे सेरान समगानवे ये कलेखान के दिन देश पर समगाला कलेखान कमीस में सेहे मिंबर कमीस हेदे हेदे मिंबर कलेखान के बड़ा की न बोल तो उमर खान अब्दुल्लाह इब्न उमर इशारा कर वदावन जवाब दे से अब्दुल्लाह इब्न उमर वदावन की समन्ना दिगुन दा मन वक्त दिनी है इमा देदा एकला उमर खान की कमीस करते माने कि उमर खान दिग्दे पड़े हम लिखिया ए दिग्दे पड़ा का बा मिंबर एक इब्दे को नुकुदे उसमें को देता एक्चुअली मापो दिखे ए मम्मी कमीस नी मुड़ी हाशिगन दुगे दिगुमिना हुन्ना सेराम के बाहर से निहार अगुन जमाने का सती कमीस मती अगुन गुलाम इधर का बाहर से सेराम तुम्हें तो ये कमीस का था ए मरसूम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बने विवेक में जमान पर बात हो फिर है लोगों के कमीस से हम ये होंगे इसको हमने कमीस एक पूरे नागत दियो कुराशे इनमें असहाब के लोग ने अंहन दे देखो रसूल इस्लाम का अनंत बरो और तो मुसलमान विवेक में मिदनवानी सावत के नंबर देखो तो अभी साथिला परवेगे नन्नुदे उमर रसूल इस्लाम ने इधर दफनी मुशकत दियो कुराशे एक मौके एक पूरे इधर कुराशे ए ममिताग अलगमन पेन पॉइंट की मी उम्मु सलमा अदे इनुमे रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नगमलो रसूल इस्लाम के मी इरशाद रसूल इस्लाम के इरशाद की तेरा दियो बड़ा कना की तमाम निहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बला बनवाने ए ममी इरशाद का देखो मिसाल करो ने अंगनु के कद कुरान के नको ये अंगनु के साथ रे निवा पर है बजे देखो विदावा काला अंगनु के साथ रे निवा पर है बजे ये निहिमा कद कुरान के नको रसूल इस्लाम ये लगे भी खावत दियो पल्ला एको देव को में दनवणी खावत को नुकुदे ये मदें मी खुद दे बनी इतने दे बनी मुशकत दियो कुरान ये मदें मुशकत दियो कुरान अपन ना ए ममी के की अंगनु के साथ रे हम औरा इन पुरुष ने बदे हर भी पास को आज में विदाल हुए ई की औरे नून के एको देखो दावनी ई बेलमुगा आज दीमुगा ई हम औरे माने की बेलमुगा औरा और ए बेलमुल रकात रासदई अंगनु के साथ ले बेलमुल अगम रकात राजे औरागा दीहिगे नुआने पदई अंगनु के साथला का अगम दीहिगे नुआ एमा अंगनु के साथ से औरे एमीमा नि ओन्ननी हम इज्माई मसले उम्मत के इज्मा अंदर हमें अनबेरे इज्मा अबर अदि मती दर्जे उम्मत के इज्मा एक तरह का जाहिलुन दांदे अइलुमेरिना जाहिलुना नूरिया में दांदे दन्नक में इजेक में अंगनुंगे नि मूना बेअतलसिया ते बुनिया बाता की ए औरतम एमा ए औरतम का नुआने हम इसको नोना सबकी उम्मत के इज्मा एक वचन अभी खान करेगा अभी उम्मत के इज्मा इसमन आखो और निर्गा ए चीज कुरान के नक्सों इन आयत वर्गिना के नक्सों आखो और कमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में जो कहते हैं हदीस को इसमन इरशाद बबाता और कमे उम्मत के इहारा मुनार जमीन जन्नत में ओलिका इसमेनु नेगिक मेनु हिदायत हुलिका इसमेनु अजमेरी के मेतगा इतिहाद मसल दूकरेका इसमेनु हेंदीमा अगमन दन्नंजिन अंगनु के औरेया मेतगा वाहत कायरो एमि एकमनुंगे मूना देशले सेवा ते मस्जिदन बुनियादात की ए औरत ए फरुआ निवासन जेने बात जंतुम में दस्तूर चले पदे मून ए औरत और मूंदो इस्मामत का सुन्नत के खिलाफ में बोरी एकम को ध्यान में बसवा इस्लाम की मूना देशले सेवा दंगा बात के औरे मूना देशले सेवा दंगा उतरे इब्न से की औरे नून कमगा विदा वाबे सुननी एगुदोस्नोवा हमें कने दिन क्रियाव निचवा में तो बाहते से का वातम गावण बाय देशों से विदावे अंगनुंगे उलंबश कुडहुलुगा मिआला जीनतरिकन एव सीने इंगादान इस्ताब काल में ई मंत्रे नूने अने इस्ताब नुपरवा केन एकम एला लोकमे उलंगे तेरेगा मिसालन उलंबश मिदनवे कुडहुलु इस्ताब काल एम लिखिया ई मंत्रे नुकम तेकडागन अनवरने बोलवा तो देश में दनवा औरा या गा महिमने निम्बर
kudahuruge macca gendawani nu sama horiyaanna nidalwani muna de'atida ei awra muna den horada ke awre ni hukum dinaasamani ki Allah subhanahu wa ta'ala ge basuru macca Allah subhanahu wa ta'ala yanjani wala yubdina dinatahunna illa ma zahara minha Allah subhanahu wa ta'ala inwa bangwa ekamanunge dinatirkan zinat hamge tereng farwa minwar menui eda minu ekamanun e hashmu qur'an den swalati zinatum farwa minwar ke kabato ada wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ekamanunge zinatirkam farwagum ba minwar farwagum ba hisab menui ekamanun eduttoge hashmu ko haamanu qur'an ema angenegya hashim ena hamakurum paalukurum amekani hudda libisawa minbaraki e zinatuge tereng paalu wegen ma minbar sen idanna paalu wegen ba wahir minbaraki subata bellumuga anwar mudawani ei muna desire sen kurve senan padai muna desire amiga khilafa dori komme da swara gina anwarin rajah karbani ei muna desire kam zamane ki muna desira hamakur kam gabe ei masale nune kam kom paase nulvene ei hudda khawa minbarake ekma ko hasigan de den munya baatake kashkuru ei ekotko bes angenaka adi angenaka hudda de kam baakam nune adi tiriyanaka bes enaka amni haade modu okhtuge modu dari angen dari modu mammage modu enaka delmuge dashkawa ebbes sarapegge awra ehem minu kurumatiga kashmukom hamakurma hudda dinu idna dinu ekan kurma forsobti tanwa kodinu ei egotko bes kamano ei kanelegen haram tame sabati Allah subhanahu wa ta'ala ni amurkuta sarata sayarda mi amurta niyati hamekani deenu niya ko ekan kompa deenu bumi dumrada sama ema baytara aldan ni terega bay bara raw mi muslimana timanna gunane timanna gahanu gaatu no dari gaatu no timanna ge okkun gaatu kokkain gaatu datten gaatu burga alashe ni naani ei raw godennu burga alashe gunani ide nimu bada insaba nimaya ekama ko tinaage denuge dashkawa mi kujjiya ena kadakamu wes alwani tinere misalaka algonnenge dariya algonnenge angin dariya ena saakale dubban kaar dubban nukuneruga ena gatka license nebi algonnenge kaar dubban note saakal dubban hoda deneto hoda diti hamade netin nadashe saakal nuduwaase saakal dubban dasnu kono tekam de license net dubaga nuwane tirawaka minone ni munapa algonnenge den denurada ga hurjiya algonnenge ti goen het basabti qanuna hurmatirkum itma qanuna kimuma qanuna bolenna algonnenge dermuga dashkawa farataka algonne majbur pranjene majbur muslimin leba kan pranjene emima algonne darikul midukadani ena sarga danatana kadda ene license nen algonne embejja algonne imada boy algonne imada be etumuga algonne suberman jene embejja hamega tan Allah subhanahu wa ta'ala ge amrukla go nirmattaka inuga kan bunela dukalla bunela den eminu yastara kan dukalla kan nu algonne naga kitna daga nam sara kan namada do algonne enjoni han aharga algonne darina namadu kurma amurkurasha dia aharga namadu nukupiya ekitinna adab digembe ekitinga salaman namadu kurasha mane ki dia han aharga ekama pattagen algonne ekude ekama hanonjen dia aharga ekan nukupiya algonne ekutinna ba gadakam ekan kurunjen e algonne islamekan bunela dukalla kamane ema algonne baalasawa darikubikam gana ekitinga bunela samase diva hamal ko di anda ko den ko nimanda de nuwan ko no ko dina adab digam ne kan kurwange baje hame ko ta awre ade ko tagamenge ambi o tagamenge angen dari o tagamenge derma dashkawa en angena kwana angena ena awra niwasurna algonne gwalan jena amur kuran jena ekama hibbar den jena sabas ekan quran sabas den jena ekama ko ekan kurma nure ekam jawana gada kamu be ekan kurwan jena Allah subhanahu wa ta'ala amur bolen boom ei agamna koi baajre ada wannan galmu da shawa mu ego islam gon ta gaminje salaka aminu agamna galmu da shawa mu ko nukafina alwane gada ko islam bade enmo gada ko nukafiya hasbe was aidi ebagum tidana tabi hada bagin dadanti nikam nikrone eni hada nukafiya eni rashida jismani ko inna jenwal danti imma jismani ko gelmen libdanti gada ko ekan kurwafa enmo ekan wajja gada ko ngula hospital la ayi kurwa darje bade embejja jismani ko bidene ke numte sawdan jirgannya ebar maamar jirgannya jene kitman Allah subhanahu wa ta'ala waradum islam ke tofa eni haqqa danti imma algonne ge amina algonne ge annan darina algonne ge galmu dashka wa annuna
emihun ge awra niwaturuma mi amurkurani emihun ge hewattaka emihun ge hewattaka tabuge Allah subhanahu wa ta'ala sofai emihunna salama deveni emihun Allah subhanahu wa ta'ala ge amurkurutaka bola nage ekata amurkurutaka bola emihun aada kuredige emihunna ekan aada kur wammidi algonne hammekane bunalaga nimmalaga osamen no eki ebran ma serious so manarata aswakame somega Allah subhanahu wa ta'ala mengamani angenunge zinatuge terein කාලවකින් බා මින්බර මෙනවි එකබඳු හාම නුග්‍රාමුෂ්කමේ එම මිදන්නේ කාලවකින් බා මින්බරකි ඒ අනිමරෙන් විදාවනේ ගින අනිමරෙන් විදාවනේ ඒ මූණා දැසලේ දැන් මේකමගා වරන් හරුකෂි ඉවඩාගෙනවා අනිමරෙන් බොරුවා දේසු විදාවනේ ඒ එකමනුගේ හෙදුමේ ඒ කාලවනේ ඒ නුසරවනේ එන්නවස්නි සම්ප්‍රා සහසිය කරවා අනිමරෙන් විදාවනේ එකමනුගේ හෙදුම් කමගා ඒ නුබෙරෙන් සබකි ඒ කුතරස් කරවනේ කියනවා කොම්මුකතේ එකමනුගේ හෙදුම් වුණාන කාලක එම ඒකේ පොරවන බයිනෝ දැන් අනිද්දා අයිබරෙන් බෙදලා ගන්නවා මේ අංගනුන්ගේ දීනතු මිසාලවලින් බා මෙවරක මිසාලක එකමනු මොළි හසුන් පරිපාලනක මිසාලක බාත් එකමනුන්ගේ ප්‍රහාදින් කොමත් බයි පාලවන්දි එන්නේ ඒබයි මේ සොන්නරාවේ කොමත් නීග දින අන්වර ඉක්තියාර කරවා රායති මූනා ඒ පාලවලින් බා බයි මූනා දැසල දැසල කොමද අල්ගොන්ගේ මවුදුආති මූණති අවරයතෝ ආරෙන් නූන්ත වාදක මනු එකම අල්ගොන් ඉදේසුන්න දන්නෝ නියොන් ඉදේසුන්න එංගුඩාගෙන අල්ගොන්ඩා අතිදේසුන්න අනාගතේ නිලනි මූණා දෙච්ච දීවා එන් හස් අංගනාගේ අවරාග ප්‍රහාබේ අංගනා රජන් ප්‍රහාබේ ඒ අවරය කොමද එහෙම මා බහරමිනා මේ කාලවකින් බා බාතමදා මේ දෙස් අලිමර ගින අලිමර මෙන්දාල් වනි ඒ මූණා දෙච්ච කම්දා එම මූණා දෙච්ච නිසා දැන් මුනියා බේකි කුට්ටොබ්බස් එද්ද සංගනකු මිනිමම් අංගනකු මුස්ලිම් අංගනකු ආමකෝගෙන් හස්වෝගමානේ බයිනෝ විගත එකන් අලිමරින සායුද කරවා එක පාස්සේ දක්වානේ අබ්බාස් ඉතින් එහෙන් නිමාන දේවා පරිවාරයන් ආසා බොවේ අසයිද් ඉබ්න් ජුබෛර් අෆා අල්-අවදායි මුස්තදබන් විගත සායුද කරවා දැන් මේකම හර්කස් වඩාගෙන බේසන විතරේක අබ්බාස් මස්ඌද් ඉබ්‍රාහිම් නඛන් පදේ බේසන හොඳනවා කොමද අවගම්මගේ පොයින්ට් එකේ මූණා දෙැතිලා පාලකුරු අයි ඉදන්නේ හතේ හරායු ගින අනුබරෙන් සායත් කරවා රායු අද ඉන්කන්නේ රාජහ රායති එරායු නදා සම්ගවනම මූණා දෙැතිලා කෂ්පකුරු ඒ එකතකස් අංගන මනාකමනෝ ඒ සාපති මූණා දෙැතිලා මේ කුර්ආන්ගේ නිදන් එබා අගම්මෙන එබා හුද පොද්දේ අංගනුගේ හෂින් මූණා දෙැතිලා කෂ්ප කරා ඒ මූණා දෙැතිලා නිවාපුරන් අංගනුන දිහියා එකමුග බොඩු දතිකමින් ජීවෙනකෙන් දාන ජීවේ සබකි එකමනුන්න කීවේ එමිහුන් කන් මස්සෙක්කට පුරා බයි එමිහුන් කන්තන දාංජේ බයි එම එකන්තත කුරුමුග කන්තන ජීමුග එකමනුගේ හාජත්තක තක ගේ නුකුතුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යන්නේ එකමනුන ඉදන දෙබ්බා මස්සෙක්කේ කුරුම එකමනුන නබන ඉදන දෙබ්බා එහෙම මිකන් සත කුරුමට්ටක මූණා දෙැතිලා කෂ්ප කුරුන් එමිහුන්ගේ මැද වාජිබගේ හිඟේ ගියා බොරු උඳගුලක දෙකෙන් හිඟා දාන කොමද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමනුගේ හාජත්තක තක ගේ නුකුතුම බුද දෙබ්බා නේ බුද්ධ අබදු ගේගා තිබේ අද ගේගා බන්දු කරේසාවා බයි නු එමුන්නකි එන්නම ගේගා හිනායකන් දිබෙන් රක්කාපිරකන් දිබෙන් තිබේ බයි එමුන්නකි දේකාර ගොගත නොත නුරක්කාපිරකන් හිමනේ හිරෙන්නා මස්කුන්වේ මික්ස් වාදන්තන දියුන් මනා කරේසාවා එන්නම එකමනුගේ හාජත්තකට ඉස්ලාමී ශරියා හඳා උසූල් තක හමතුගේ දශෝ එකමල ලොකුතුන් එබත් කොබස් මනාකමනු එක එබත්කස් මන නුග්‍රයන්ද සබක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමනෝති අමුරු දෙබ්බා එකම දෙබ්බා උපමාස් මාන හදීස් කරවා සහ හදීස් ගමනනි قد أذن الله لكن أن تخرجن لحرائجكن අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ එකමලුගේ හාජත්තක එකමලු ලොකුතුන් බුද්ධ කරවා ඉදන දෙබ්බා එම මේ ඉදන දෙබ්බා පායරගා එකමලුගේ හාජත්තක නුකුතුන් බුද්ධ දෙබ්බා පායරගා එකමලුගේ අකා මූණා නිවාකුරු ඉංග වච්ච වාජිබෙ හිඟ ගියා එකම්මානි වරපොර උනගුලක දැන් නිකන්ගේ අනෙක් දලීලකි අද මිදනේ පදෙන් අංගනුගේ මූණා දෙයතිල සිවායි අවරතන්ගේ අනෙක් දලීලකි ඒ කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වලියුරුද්න බිඛුම්රිහින්න අලා දියුබිහින්න وليضربن بخمرهن على جيوبهن كرسنا فدين خمر के शिमार गजम शिमार के كرسنا फदे अंगनन के बडुगा मेरा तेरा अगम में को क्या बदन मबुरगा
එම Allah subhanahu wa ta'ala මෙයාට වලියබ්රිද්නා බිකුමුරිහින්න අලා ජියුදිහින්න මෙයාට මෙන්දෝනි එකවලුන්ගේ සිනාරම් එකවලුන්ගේ කරවල්තක මේගේ මතිබා කරවාෂේ එකවලුන්ගේ කරවල් එකවලුන්ගේ සිනාරම් කරවාෂේ මානකි බොදුගා එලපාවා සිනාරම් සිනාර වෙන කරවා අවාදමු කරවල් අද මේමතිගේ මතිබය කරවා නිමා කරන්නේ එහම මේ එබගේ अंगनुन्नट्टका हिमार ई मुम्मज्जका हिमार नाला सिनमा ई एकमनुंगा औरा ई बाय कोती हामरे पाता एंदगे कुरन देनो हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगोनी ला यaqbalu अल्लाहु सलात हाइदन इल्ला बिहिमार हाइदुगे उम्र गस्सावा अंगनेकुगे नमादु हिमार ඒන සේරාමේ කුතුගා බේනකොගේ මුන්න හාදුගා මෙමි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල් නොකරබාන මනේ හිමාරෙන් නැති වෙන කුරාන මාදු දුර්ගා නාලා අන්න කුරාන මාදු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල් නොකරබාන එම හිමාරු එකමනුගේ කරවල්ක ස්වරූපම මනේ ඒනගේ කරුණානේ ස්වරූපා ඒනගේ නෙමත උනානේ ස්වරූපා එහෙම විදිය ඒනගේ හැමගෙන හැමෙන් ඉන්නානේ මූණ එකනේ දැන් මම මේ ආය බයි අඳුරේ එබනංගා මූණේ ඒ අවරේකම් ගාවදා වෙනවා ඒක හොඳවනේ වලියබ්රිද්නා බිකුමුරිහින්න අලා ජියුදිහින්න මෙයාට අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හිමාරන් කරවල්ක ස්වරවාන අංගා ඉර්ගා එකම් ප්‍රවේණි මූ බොඩිගා අලාසෙන් හිමාර නේ මූණ මතින් වට්ටාලුනේ තමයි कुरन से लेकर इब्राहिम अलमरी कायद करवा आयु एक मतलब अजय सुनवा एक दाव दलील तक एबोरे दलील तक ये लोगों ने इख्तराम कर दिए ने अभी बड़ा जन दिए दलील तक इन्होंने सनदा अलमरी हम एक दाव दलील तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पुस्तक एक दाव हदीस पुस्तक शा अभी के कुरान की न्याय तक बल्लवास अजय सुनवालों ने मूणती आवरण मुंदा तो मैं सल्लम ने पॉइंट की मी बुरुगा मी खिमार मी हकीकतगा आवरण वाकुर मटगा कोमिन देनु एक बेगेंगे हिमारो और निवासरो मोत बुर्गाय और निवासरो ते कमी बुर्गा ए चीकम गावे स्नोता इनुन में चीकम गावे अंगने के औराद तिरे के हिमने एने के बोदु एने के बो एने के कार एने के नेमत निंदावे ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವೇರ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟಗಳು ಈ ಅವರೇ ಇಷ್ಟಗಳು ಸಿರಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ನಿಯ ಬುರ್ಗ ಅಲಾಪ ಏನ ತರ ಬುರ್ಗ ಅಲಾಪ ಮೂರು ಕಿಲ ಎಂಬ ಮಿಸಲ್ ಬತ ಬುರ್ಗ ಅಲಾಪ ರಂಗ ಅಲಾಪ ನೆರಗೆ ಏನಗೆ ಇಷ್ಟಗಳು ಬೈ ನುಕ್ರಾಬ ಅವರ ಚಿಕಂ ಗವಾನ ಏ ದಾ ಏನ ಫರ್ವನ್ ಜೇನೆ ಬೈ ಈ ನಿಮಾಪರಂ ಜೇನೆ ಬೈ ಸಬಕೆ ಇಷ್ಟಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನದ ದಿಗ್ವಜನ್ ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನದ ಈ हिमार के इतरेदा रखापरन जेने दई सबके ए नगे बोला गुलिपावा ऐसे कवाती ए हम औराद दई दिन कोमे द अल्लाह सुब्हानहु व तआला तबांगवा अभी इतरा वला युदीन जीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला मंगोनी එකමනුන්ගේ දීනත් එක්ක එකමනුන්ගේ සිරීන නෝනි පාන ප්‍රාර්ථන දැන් සිරීන විදිහින් වාදේ ඉන්දාර නෝතක උම්මේතෝ වලා යුදීන දීනතහුන්න ඉල්ලා ලිබුලතිහින්න අව ආබායිහින්න අව ආබායි බුලතිහින්න අව අබ්නායිහින්න අව අබ්නායි බුලතිහින්න අව ඉඛවානිහින්න අව බනි ඉඛවානිහින්න අව බනි අඛවාතිහින්න අව නිසායිහින්න Allah subhanahu wa ta'ala menggone එකමනුන්ගේ දීනත් එක්ක එකමනුන්ගේ සිරීන එකමනුන්ගේ බත්තයින්න එකමනුන්ගේ සිරීන්ගේ බත්තයින්න अदि एकमनुंगे दरीना अदि एकमनुंगे सिरिंगे दरीना एकमनुंगे अखुन्ना अदि एकमनुंगे अखुंगे सिरिंगे दरीना अदि एकमनुंगे उख्तुंगे सिरिंगे दरीना अदि मुस्लिम अंगुन्ना नि हुन्ना मेनुई एकमनुंगे दीना चिरकम पालन करान समय माने कि कुरुंगे नि गन्ने उन उक्कर दीना चिरकम के तेरे हाल जम्मा मिम्मर ए औरकमगा मिम्मनेदा एतवका औरकमगा हिमिने इद्दस दीनते औरकमगा हिमिने दीनता हुन्नाल मिसालका ए अंगनको एनगे सागा मि अला तकोहले सिंखाल नो अंगनको एनगे सरगा मि अला फा निबात दीनता की मि परिसावा दीनता बंधना दीनता मि बंधना दीनता की हमें कने वक्त पैसा मेनु इद्दस खालगा ए हामको के नुवाने दीनता के हमें कने हामको मि मुद्दे मणि सिरीना ඉතින් අංගමියාගේ බප්පා ගෙදරේ ඉන්නේ නේද ආබස්සන් කිතම දොර මච්ච දීකම් ගාවේ ඉතින් පිරියගේ බප්පා ඉන්න දැන් පිරියගේ බප්පා ගෙදරේ ඒනගේ ආබස්සන් ඉන්නගෙන දාන දැන් ඒ අංගමියාගේ පිරියන් දරින්න දැන් පිරියගේ පිරියන් දරින්න අදි අංගමියාගේ අකුන්න ඒනගේ අකුන්ගේ පිරියන් දරින්න අදි උක්තුන්ගේ පිරියන් දරින්න දැන් පුරිහා අංගන මුස්ලිම් අංගන नहीं होना मिदन नबी वंहना दीनत्र कम प्रमुखम गावे काम करकम गावे ए मसले में एकमत वंहना दीनत्र कम मिदन नबी फारुगा अलाफावा है नोत फागा अलाफावा तकहोलिए नोत
ni atuga alasawa aswirai mifada echen eggutuga ebbes haadega ni dennawnu diskuga hamina nimunnam menoni eggutuga sangennuwa kommega ni sa anhinunne asawwa bada shafi'i adi hanafi nides desun bidalwani ei muslim anhinunne enu hanbali madhabga alumar lekadaganna wagatuga hama kafir anhinungal egeterege menenna ekamatu hanafi adi shafi'i madhabga alumar lekadaganna wagatuga kafir anhinunna viddiga enimunna saw kurveni hamekani elage moona de'attiliya den aamu gotegga masakka kurumuga terega haamwege hinga daane hasigonduga bay misalaka enage kulahulun sankum sakra haamwege hinga daane nuwata enage go haamwege hinga daan ebburen bodubay kaafir anhanaka dakagana enwa hanbali masakka almaru kodagana wagatuga kaafir anhanulake muslim anhanulake liga tafaatne hama anhanu vejjiya e anhanunna midane pade farusawa jeetirkam haama kurvegen daan komegat ni da mihun fiwa lidanne bi khassa mihun take liste ni ta'khir ma ayatga ma asme ni khassa mihun nati iddarjaat baynu ne lidanne ne furtama anhina enage mul hashal hash kurwen haam kurwen enage primiha kurmatiga ekam ene kan ekam kurwen enu ebbes ni kurmatiga den hamegata anhina enage bappadu kurmatiga enage purisawa dinatge nidanne ne kai haama kurudana ekamako ene buren parwadirkama akiga rakkadirwan dine enage sirmihaage bappay kurmatiga adi ekburen bada parwadirwan dine enage sirmihaage sirmihan dari kurmatiga adi khaafu gotiga ei ni angan nihaya espura warge oka daadu espura warge sirmihan kurun kamgawanama ehmima ni danne diskuga amir nihun kariyende sirmiha fiwa den in ebbet sarata enage ebbet dinatirkam zakagen nuwane e dinatirkam nihuge kurmatiga haamuge sabu anikaya laggate niru kame dibene kamuge hi ekamuge dir oitikam gawana ehmima esada haluga maranwani bappa kamgawe karin kamgawe sirmiha gadane kamgawe sirmiha bappa kamgawe niuriya anne kurmatiga ve ranwani hama ranga emme hegotuga niwagenu ಅದು ಅವನು ದನ್ನವನ್ನು ಜಿಹೇನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಕುರಿಗ ಪುನಃ ಅಯ್ಯು ಮೇಲೆ ತಬ್ಬಸ್ವಡಾಗನವ ಹಿಸಾಬ ಇದನ್ನವಿ ಮೂನ ಬೆಅಜ್ರೈ ಅವರೆ ಮೂನೆ ವಿದಾವ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತಬ್ಬಸ್ವಡಾಗನವೆ ಫಿತ್ನಾಗೆ ಬಿರುವ ಜಿಯಾ ಅನ್ನು ನಿಹಾ ಜಿಹೇನ ಎ ಮೂನ ಬೆಅಜ್ರೈ ಪರ್ವ ನಿವಾಪರ ಅದೇ ನೀ ದನ್ನ ನೀ ವಾಂತಕನ್ ಆಸ್ವಾನ್ ನನಿ ಮುಳಿ minimum anna beegutu ad muslim anna beegutu kommega adi ni itara Allah subhanahu wa ta'ala islange nabiyya deba irshad gunani ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayna Allah subhanahu wa ta'ala islange rasulan nangoni kaleefanu je abem kamaluna adi kaleefanu je dar kamaluna darberi kamaluna adi mu'min takunge terega himne huriya anna kalefanu bidan washe ekamalunge jilbab takun ekamalunge muli hashina ima quran shame adi jilbabaki nikan fulako nikan tanawaston onna hedume terama hama bara borukom bara tanawaston onna terama de bakare ema e teramaki ei jaganaka agunna migen ko ema boru kotikana pada bedsheet kodan onna terama e seramati e hashgand olalaage e hashgand ga olalaage mun hashgand simaprayagata onna seram ema Allah subhanahu wa ta'ala e jilbabu mun hashgand nivakrashe mun hashgand nivakrashe egai ma karikam bode ekamaluna undadule nulumma undadule ekamaluna nukorma ma karikam bode egai manike egotam ekamaluna umuluna hashgand nivakakam gawana e auren kamga nuwa hisab jugapa denhama awra kamga hanne huruna ben ekamalun nivaku kamga warana ek eiru ekamalunna ehem nihege parapam medana iman kan dera nigamatu iman kamga mai nihu dela nihuge parapam ogonaye hanite ekamalunna medubum ma jaakam boruwegen be ekamalun medane pade nihu ekamalunga amana nakkan nivaku kamga warana den midane pade niha harkasham ay sama awre nivaku kamati niha jina ayatku nikan tamati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
Allah subhanahu wa ta'ala irshad dawaba adi eta daur hadith ega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani ashabe kan mitwa beru irshad dawaba den mitamati ejilun ana jila tawatur da magun naqul wa annakame muna jaatala siwa anna gashanake e auratam gawan den mitamuga kudukudawe dulad debafa isam gawana e dulad debafa uti muskuli demen gos කාමනි කුරුමුගේ එදුන් වෙර්කම නෝන්න දර්ජය මුස්කුලේ සාව මානේකි දරින්ද නිදේනේ කාමනික මානේකි පිරිහෙනුන්නටක අංගනුගේ හිතක ඔන්න එදුන් වෙර්කම ගුදා මුලින් නැතිකොත් මුස්තෆා දර්ජය මුස්වා දර්ජය මුස්කුලේ සාව අමුන්න සම්මුස්ලිම් වර්ග තුල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දවාපනි එකමෙන්නුන්න වනි සබර් ජසා මුලා උත්සබ්ද නි ගාහිනිය zamanuga එනිනු තේරා එළුමුග බයිස්මාර සර්වාතුර කරා පදේ සර්වාතුර කුර්මක මුල නුකුමේ උන් එකමල්න හුද්දතර බාබා එන්නම එකමල්න මිවනි ආදාගේ අහින් අංහනුන් නබරේ කොමසින් වරගේ දුරේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙබාබා කොමද මේ ලුයිකන් හැමකම ඔති නිදනේ පද මුස්කුල් අංහනුන් ඒ මුස්කුල් අංහනුන් කබත් එනිනුගේ අවරතන් නිවා නුකෝ හෂ් පොබ්ගෙන් මුද්දවා නුකුම මොහොත දෙබාබා ඔති ඉනු එන්නම එහෙන් දුවා අංහනුන් न्या दर्जे रखात के न्यूले रखात रो का हरकत नाम जे दर्जे मुस्लिम हरकत नु कम गावे इतरावा दिन मी अंगना देवतो अब अंगना का औरे आ देवतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दबाबा इरशाद तुम्हें बस इरशाद हो गया अलीगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदमना किताब दार हदीस पुस्तका और निवासर मा अंगवा अमर करबा अबवे बेंगा का अमर को असहाबे कलम එන්න ප්‍රේම මතක තබ්දීක් කරගෙන අමලිය දෙකනල් එකන් සාධුය දෙකන ඔදමනා හැම නපුල් පදවි දැන් එයා ජීවිත මඩාගෙන ජීවිත දෙකම මෙතන ඔදමනා මේකට එකන් පදෙන්නේ මෙයාදා හැම මුස්ලිමුන්ගේ ඒ අයිමන් නිස්බා හකීකී අයිමන් නිස්බා එද්ද දෙනිනු අධිකමාත අයිමන් නිස්බා නුයිකම ගාවේ ඉතින් කුඩම් වර්කන්නම අයිමෝගේ එතකොට දෙවිකාවා මේකම එස්බස්වාන එබ්බස් දෙනියක සිදාත නුවාන අන්හනාගේ මූණාද ඇත්තලා සේවා දෙන් පුරදාතකි ඒ අවරකම නියම මුන්නේ එකමාමකට එබ්බස්වාතනේ ෆික්හ් ඉල්මුගා දීකාවා එබ්බස් මොතිගානේ අන්හනාගේ බොදා අන්හනාගේ කරායි අවරේ නෝනේ එබ්බස් මොතිගා නැතෙන් ඉඳනවා ඉහින් ඒබෝරි අන්වරෙන් නියුබා උම්මත්ගේ ඉජ්මා අන්කම එකම ඔබේ නියුබා ඉන්න ඉගෙන එන් ලෙක්කම එහෙන් නෝනා ඉස්කොතක නෝනා මෙතන මේ ෆික්හ් ඉල්මෙන් එකම කාමයේ ඛිලාෆ දා ගන්නවා ඉස්මාමතික බහස් කරබා සවාල් උපද්දවාගෙන සවාලාමද ජවාබ් වද්දෝ මොසේ කරබා කම නු නිකමති ඉන්දියානේ එබ්බස්වානකම එකම තා බෙහෙ ගොතු මස්තලෙන් ඉදිරිගේ නුවානකම එන්නේ එක කිසියාකම දැන් එහෙම උමාරක බය නීහි දෙහිතුක බුරුගා ඒ ඔන්නකම නූකම ඒ ඛිලාෆ මස්තලේ කම ගුණා ගුණමති ඒද අයිනි අකරේ අයිනි කොඩවරේ නෙබ්බහේ එපද බන්නේ අයිනි නිස්බා මිනිස්සේ නුගමදන්වාර අදි අයිනි උගනම මතේ පුරා මිනිස්සේ නුගමදන්වාර කොම්මෙක එපද වාහකෙන් අයිනි උගෙනකින් දුරේ ඒවාම දක්කාකම ගවානම එකම එබහදී ඒලද අමිල්ල නෆ්ස තුමද ගන්නානේ මේ අදි හකීකතුගා ඒකෙන් වාහ දක්කා මිනිමුගේ අමිල්ල නෆ්ස බබීහ කරණි බේකාර කරණි එනිමුන්න නේගේක එහෙම මිනිමු සුමතිගා එද්දස් ලදෙන්නේ කාල කරණි දැන් ನೀರನ್ನವಳಿ ನೀವನುಗೆ ಅವರ ದೇವತೆ ನೀವನು ನೀವು ಅಳು ಅಗಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹಾಕನೆ ಅಳುಗೆ ಅವರ ದೇವತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಖಿಲಾಫ್ ಗೋರಿ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿರ ಅಂಗನಾಗ ಅವರ ಏನೇ ಕಾವನ ಹೇನುವ ದರ್ಜೆಯ ದಿಮಾಗಿಕಂ ಬೋಡು ಕಾವನ ಹೇನುವ ದರ್ಜೆಯ ದಿಮಾಗಿ ತಿರಿಹನುಗೆ ಕುರ್ಮತಿಗ ಏನಗೆ ಅವರಕ್ಕೆ ಕುಮಾತು ಕನೆಳುಂಗ ಅಲ್ವರೆ ಕುಮ ಖಿಲಾಫ್ ಗೋರಿ ಪ್ರಥಮ महरम मत सावन हेनुवा दर्जे दिमागकम बोडु नीमुगे कुर्मतीगा अंगनागा आवरेकी कुमातो कनेलुंगा बैन अइमरी एब विदावे अंगनागा आवरेकी तिरिहनुगा आवरे माने की कूड़ा हसला दमजे नी मशहूर रायती नी वर्गने अइमर काद प्रभाव एन्नमे नी की हमेकन रायनु अद हकीकतुगा नी अगम्मे एरायु हिसा एरायु इख्तियार करो एन्ने रंगल राय बस्नु अद खासतो मिजमानगा एवरे मा रंगल एवरे मा औलातम बतरयाकी मालिकी मज़हब राया अद हंबली मज़हब राया नी दरायु वरकार निगरा यवरन दनवाना मालिकी मज़हब के अजमर निदावणी अंजना के औरा एनेया सावन हेनुवा दर्जे एनेया सिमागी
Sirihanuge kurmatiga anhanaga awraki mul hashigande e mul hashigande den e istisnawani mul hashigande en da udahan istisna karwane bay e istisnawa bayati muna boda deata defaya maneki munu e awrennu bo e awrennu bo e hemmen kurmatiga awren de ay e awrennu manekamatin achile esennu maneki atuge pulombotta hansawa not ebura matche kashmu kare dan desawas awrennu esamu desa awrennu kamga bellunga malika almur hamedin saachide ke vidalanu vidalani desa awrennu kam maneki desa ge kudakwa hansawa e awrennu dan ennamu edesun jennidalwani niyen nidatan awren nuwani e mahramun kam ganne tinanna yanhinaage hashirunge edata senigen labdaten libidane kamge biru nekam gawanane labdaten libidane kamge biru ekam gawana nidatabbe manhana ko forwan jine etumako mi forwa foromati ei awre sabati forwa forume nune harike madu almadu dala misala tirene ko enake bappa anne ke bappa not anne ke tirende not anne ke enake ebbasaves ebbadu not ebbalasaves not akhige darihu not ottege atrihan darihu nimisbiu kurmatiga enake boha kurudan munha kurudan denha kurudan deta kurudan ifad misalaka ma kurudan ma kurudan etumako min ebbes bay ha kurudan sabu e tirhenaka vidata senigen ene labbate mane tene vintuga samoten upade daanam ke dirhodiya edata forwan dine etumako mi forwa forwan ei awran ma ko matta forwa forwan nune etumako mi denne ifaden haram laggate anasarata libeti forwa forwan ni maliki mazhab anmur dalwade hanbali mazhab anmur dalwani angene kattaka eniya kawan budda nuwa darjaje sunnah minataka enaka awreki mul hashale den hashale istisnawa baiti muna hara handuraya deata desa tiraya kuda kalwa mahe adu hanbali mazhabga ma rangala maada kokka hanala disabai hanbali mazhabga almara midalwani amudane pade angina taka ena ya kawan haram darajat tirhenu de kurmatiga ena ga awre sabani hashganu lidata istisna kafe komma bitu ena ge muna ena ge handuraya hara enage deata deai detreno deata ekama ko saatileya kuda kalwa mahe saatileya kuda kalwa maha deata hara sandraya muna mujatan isna ko paden hashik muli hashiganaki angena kattaka enage kawana heonwa darjaja imad ni kurmatiga awari ni haqiqatga awdanne enne ikhtiyar ko enne awladinma enne ranolinma ad nismana enne gule ayatati edukko anes mazhabta almar midala ko yahame kan kula kapla dene adiko wada kula kapla dene en midawa kula kapla dene e awre en batati mahram ko mati awre nune en midawa be ko midawa anes saata lazata shahwata ngam da wala idata nima karan jehene somme haqiqatuga enne ekashigam mane awladagam mane midwana danne hakutam bodi hanbali mazhab dara ikhtiyar ko den alu anhu Allah rahmatan yad alunne ikhtiyar ko etma ko sipuga alunge awra bayan kare sobe in algam mehinga alunge awle ke baat hokana alunge awriyana dira anikar almari ikatti kenu kiba fasad wali ko ne bor tinga ne bor bayan almari dekula nawaruga alunge awre ki hama kirenu ga awra ka kula kala dana enme ni mashhur ra'y miraya bayan almari saadatu wa isre shafa madhab ne enme ni algam me ra'y ikhtiyar karo ra'y ga hukunda mabayan yebrma awlakam bor idan islami shari'at ruha maqsuda ma ibkam bor ra'y ka ne bor ei wahiri mazhab adi maliki mazhab wahiri mazhab maliki mazhab safa wahiri mazhab bi almari midal wali anhanaga awrati minimum anhanaga awra qadai desun ki barabar ka dalil ne bhai rasulullah sallallahu alaihi wasallam marif ka hadith ko gawe adi ni ayat ko gawe safaat ko pakane alhamdulillah minimum na safaat ko pakane naw bayin hadith ka ebori alhamdulillah minimum na safaat ko refa ema ege matte burawadaage shafi mazhab kada bay mazhab ko alwari amna alhamdulillah da awrati tirenu da awra kada kula kala de kanalu ne enwa wari mazhab ka alwari le kodana qadai
Sirtu Qur'an ga aure abega asman wa ayatoga Surat Nur ga asma ayatoga Surat Al-Ahzab ga asma ayatoga edutove alunnake minunnake tafat pakane hama oti mu'minunge terega himene buriha angununge bahata eke terega alun himene minunu himene dengan mereka hadis pustaku benar-benar jina hadis pustaga alun leke minunnake tafat pakane emam ni hakikat ga imme rajih kaman imme burain jehene rajate an Islam ga alun ukadijja rat karga ukadane tumo ukadijja ra'yin ikhtiyar kurun imme awlad marayatini then Imam Malik rayati pat Imam Malik rayati angina de alangina de aureti minimum angina de aura pade hame kare kasataki enade istashigadu hamu ei aure none ade Imam Malik aringa Malik Imam ga alangina ka minimum angina ka mitafat hame kare enade bodum istashigad karpawo aniki go hame murmako masalenu nuni ya hama hosigalu buriya baatake hay ama minimum angunne ke hama ifada maniki alwan vidya inu ga aure kan nuwane na Malik sudana gotuga enade muna boda jaisira vidya alwan nuna minimum angunna maabur tafatenne sommega ni burga amadu khilaf anna masale ke guna mihuna hibani kanne ga dinraje loni alunne kuma jifu ga ebai alwan ga auriyana khilaf minimum angunne ga auriyana khilaf ne muna jaisira sida dinrate awra kamamulla ema khilafan emma kamugo muna bi akla siwa dinur baata go tere edus bay ay awra nonto alhamna dinurga khilaf boy emi ma em baam ga tamiyatan himani kanne dinraje amanmati alunne ekma go dinraje ki zaman uttur rajye ka minimum dirule kan dinraje umday ga awra kama desamla dinraje ki minimum dinraje ba adra ga islam din inda dilmo go puri ima ni haqiqan amihu nan jene ni haqiqan amihu haban ko jene dinraje ko ne minimum ga awra amadu sifore laga de kumuga ni burga alma behego to khilaf nekka de eneni dijja sare gallo dinga ni sare de so daka waga ga tum haqiqatan oidane sab ke de mo idane burga ga misle ke khilaf misle ke de ede ko hismo arne kanne ke burga ei wajib prabha ko nakame nune ei farban nune Harga ei ramu raja ka bedan ei bedaka bedan sabati burga elu wajib bane kinu enna mes awra niwasurum wajib bane ema burga nede masare lete kanne ge desu idawane ene desu hisurwa onna ikkita awra nindani idawane kanne ge sakare kale goni kale kala ganne awra niwasu ya masale lete burga nede masale tuma ei kanne ge desu muradati maqsadi ei nuni vidya burga elu mata boni niwasurum ni annunantaka awra kumamata islami fiqhuga khilaf ek masale no khilaf ka jaadan ek masale no ilmi ebdes kulawari niya ko khilaf annaka me bunese desne adi ehim buna mi bunnan algon tahaddi gonjam ilmi gotun ilmi ki ilma burre ilmi ki ilma daga algonne tatima dukkurve muslim imam samga deke fiqhu ilmu ga ilmire samga deke ebne niyat emme niyye rabu ei awgan qabul kura patakun dakate niwan anhenejje bo hamakurum ei buddha kameke ei awre none em buna emme niyye emme imam emme almeri ki bas dakate ei ham awgan nimna gonja tahaddi kuran ham yaqeen was mudajjana emme edukka khilaf men masaleja khilaf ektam hedu ni habiyatuga baadun awwadan ei kokaman kanun den niwasanaga bayinum kuna ikkanege ni Allah subhanahu wa ta'ala min zawani kiyata Qur'an ga ni awra niwasuma behebatu onna ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala wala ridna bi qumrihinna ala jubihinna ekamanu ga khimaratu ekamanu ga sarwata niwas rashi min bunima min bunisana ti burani tarjama hujjat an-nun ad niyalgan wobo nonas nimawdo ga balan nge ni kalimatu alifana fawarij bulmara kan bidal sa basman kalimatu haqqin urida biha batil haqqu kalimai eto kalimai haqqu ko ali batil maane ke adi ekuru samgo bas buni bas bunan je maqam ka ema buni maqam bunan je usul ko je hamataka qawaid rangalan ko sidaka nijime ni ka hitan arafa ni ka en jaamil kama alwan nisbatrani kinu umad karani kinu ekama ko usul ranga danna ni ko lubna kana ramne buniya alwan khara bande
كيف القرآن ترجمة أتي حجة النور في أصول فقه علم الإبرة براجنا مثلا زي كبارو كيف القرآن ترجمة حجة النور ابنا هو مرادة كيف القرآن حجة معنى إسلامي شريعة مقصد تذكرين إما مهم مصدر أي كيف إسلامي شريعة مصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا في القرآن أي إسلام دين كمصدر أي الله سبحانه وتعالى بوحي المصير في القرآن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وتبع والده كنا إنما كيف القرآن حجة منو माने की नमाज कुर्बा كيف القرآن केवन जे इरगा नमाज कुर्बा كيف القرآن के केवन जे उम्मत के इस्लाम كيف القرآन समझ के केवन जे कमाल فقرأوا ما تيسر منه دين سورة الفاتحة केवन ए जिना अजमर से पढ़ा गया है हम नफी मज़हब का विद्या सिर्फ हम सुनना करने के सिर्फ समझा वाले कि कुरान सुन्नत से की नमाज समझा है तो नमाज प्रिय में नहीं तो बात करना तो मैं की कुरान बाइले बच्चे होंगे एमा की कुरान बाइ दिनार का हम की कुरान के बाइ अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले बिलफ्ज अल्लाह बेन करन दिया नमाज का ये तो कुरान का तर्जुमा से होना एमा यही एक माने के एगो कुरान का तर्जुमा से हजतनो ये एक में अनेक में की अगर ने दिलों के तसात फलतोगा बिना मसलतोगा हुक्म नेरनुगा अगर ने अबद जान जिने की कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले बिलफ्ज अगर कुरान का तर्जुमा करना कुरान का तर्जुमा अगर बदलाने अगर ने हुक्म नेरनुगा हुक्म इस्तिंबात करनुगा अगर ने गोसिदान साबित इंफरतों के हुक्म इस्तिंबात करमती ई इंसान पर मतबाती है एगा मिस्टेक हेडू ई एकशीगम बातने एमदिया एकला كيف القرآن كذا الله سبحانه وتعالى بابا الذي نصب بلاد أول من أي حكم الاستنباط فرمه هذا مستيك أكبر ما بر مستيك هدمه باحتمال أبوي كيف القرآن ترجمة بلاد دينا سبب كيف القرآن أصلا من عربي الله سبحانه وتعالى إرادة ربي هم إيه معنى ني لفظ كثيرة هم نقاجة إيه خلاص بابا لهما إما ده أول من إنسان يقول كبيرة كم مثلاً ني لفظ का हिमने माने की कुबा बावे ईमान बना बदन अल्गुन में हुक्म नेरने मेरे इरगा मिसाल के लफ्ज का औलान दिमान है दिमान एक या हम एक हुक्म का में तो अलमर बिस्नाबा ए हुक्म देवत का निर्वफान देवत का निर्वा नेरु निकने पे तो ए अरे बहुगा ए लफ्ज का दैसावा मान को हम एक सफात मान नेरवेती नि दे हुक्म ए हुक्म में एक का को हुक्म देवत का नेरने मिसाल का अवध अगम बेन करे मिसाल करने के लिए अंगनों के बरबरे अंगन के हल्दिया दे देते हैं कि कुरान का अगम में मंगने वाले मुसल्लक़ात यतरबस्न बिअंफुसिहिन्न सलासत क़ुरू बरबरे अंगना इन तीन क़ुरून के मर कुरान में इन खावे ने को तीन क़ुरून के मर कुरान में ये ने इद्दा दे क़ुरू का अरब बांगा क़ुरू अदीफा अबे दिमाने की सवाल दिमाना अरबों का बयान को दिमाने की हैद अनमाने की क़ुरू इमाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत का बरबरे अंगना के अज्ञा में तो कनेल का वाली क़ुरू बावे हैद बावे तुम तिकट कनेल का वांजे ने इमा याद का मती अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज्तिहाद कुरमा जाग दे बाबा इज्तिहाद कुरमा जाग दे बाबा और इज्तिहाद कुरमा जिने लफ्ज लिखा माना करेगा इमा ईमान या इस्लाम का अलमरी बंदवान सीधा सिर्फ कुरान के लफ्ज आसमान ने कुरान में वो दिमाग अरे लोग देखा इमा इज्जा अलमरी में इख्तियार कर भी ईमान अदा अलमरी ईमान इमा आप देखो कि दूसरे का नियम के खिलाफ है मजहब के इमाम आज नीदन के खिलाफ के तरीके अनेक देखो तुम बैठो बकर आया इख्तियार कर भी शाफी मजहब का नीदन फुरूद माने के देखो इख्तियार कर भी पूर्ण हनफी मजहब का हदवे इख्तियार कर माने हैद इमा नीदन हुक्म मिलाकर कौन तो सीधा कुरान बना दी एक बार अगर मैं हाँ हुक्म निर्मत का अगर मैं कुरान तर्जुमा करती है ठीक है तो कुरान तर्जुमा करो मान को सेना इन बार पूरे मान को इन विद्या अगर मैं एक बार कुरान का तर्जुमा करती है माने का पूरे ना तो फिर है तो ये मैंने का नुदान है नुदान फिर कुरान का आखिर लफ्ज का दिमाग से शामिल है इन दिमाग में मेरे को तक अगर मैं ये हुक्म में देखो तो निर्वेन इज्तिहाद जाग और लखन का बात ये हम इलाज करा देखो दूसरा समझ के कुरान के तर्जुमा की हुज्जत नूने बड़ा तो मुराद की हुक्म के इस्तिंबात पर मटका अगर मैं अबद जान जिने अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले भी लफ्ज ये अरे में आता है कुरान के लफ्ज अल्लाह सुब्हानहु व तआला कना को हुक्म का निर्मटका हुक्म का इस्तिंबात पर मटका एक गुड कर दे अगर मैं उसके नुआन कुरान का तर्जुमा करके अगर मैं हुक्म नरे बलसिया निकले से अगर मैं मान और रावत मान कर विधि ज्यादा सबती दाम आयत होगा कि कुरान का ईमान और जिनमान इसलिए बता
lafzan asa ebori sing agonne tarjuma qur'an ga egotu qur'an ge lafz tarjuma qur'an ga agonne turveni ei dehama murad kutemranga kurgam ga ege balagha kurgam murad ekona nukurveni nukurveni halu ga agonne midene qur'an ga manso bukren bakki maana innageni eh nagaar ga ege mat hukum binakar masani agonne Allah subhanahu wa ta'ala eduwad kannawa minbar Allah subhanahu wa ta'ala murad kum ga hinne minbar par ma haniko agonne hukum talegen dan emma egotu agonne hutte nuane kir qur'an hukum tan istinbab kurmataga hukum tan narmataga ibtak bahkum Allah ibtak tarjuma ta bagashay ege mak agonne daajene kir qur'an ga arab lafza ni haqiqatan ege mak ni azabga namaz qur'an ke agon nuri desh ga namaz qur'an ke enamni chizagine namaz qur'an ke agon muni enka Allah subhanahu wa ta'ala bangawe namaz qur'an ke bangawe namaz qur'an bangawe en bulan kuban ko konta ke namaz qur'an ga agon qur'an ne ga ertinu ne waqi musalla ine arab ne tumga bulan waqi musalla ke mane ko bahe agon mene ga bulan waqi musalla ke mane ke namaz qur'an ke en muni ene bulan ni to ibrani tarjuma ke puje ke nune en lagtiya arab mu mihana islam deen ke etak bilal mudwen ඒ කොන්නේ ගාවක් මොන කියන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාගාලේ තරාන්තුලක රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මාන යාදේ මොන කියන්නේ වති නිකබ්ග දලීල කුර්ආන් ගේ වති නිකබ්ග දලීල ඒ මුනාරේ යන බුණම්මිති කුර්ආන් ගේ තර්ජමා කි පුදෙත් නෝනේ මේ බුණම් ගෙච්චිය මානේකි අරබින් තීවා මුරියා ඉන්නන ඉස්ලාම් දීන උන් මුත්තානන්දි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ අංගලේ අමෘතෝත්තක බෝන්ගේ එයම ඉස්ලාම් ගේ හුරිහා කරකතුල අංගවා අමෘතබා ෆයිසමයි කුර්ආන් බාවාලේ බුනේ හැමෙතන අරබින් නැත්තක එකනේ නෝ අදබින් නැත්තක විශ්නේ එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සලාහු ekanaga angwa irshatan amruta nahidan ebo forkodden diye arabi numinna ekanta kodden anari tarjuma kodden ekanta kattaka huriyana arab kodden unge yexige makameno ni ko hilape kameno e hindana kameno huriyana arab kodden matu ehima ebada ni mungabuga kir qur'an ga asma amruta kir qur'an ga ekam nahi kuraba anata bayan kodden ga inna ko bunin jere yoti Allah subhanahu wa ta'ala ga waslu maane din imana dunima ei ebda dunata lubnana bunagen nuwana bunana jaage nonna ki tarjuma ki hujjat nuna e lattaka ei hujjat ihalatuga ema wal yadribna bi kumurihinna ala juyubihinna niayatuga angene ekamalunge burgaatu ekamalunge bodgaraata burgaatu ekamalunge sarwaka forwaate dunima jiri etta sanghana kan lubnana adi kirena ko lubnana ki Allah ki Quran ka tarjuma nuna ki hujjat nuna kuma dannan non Quran ka tarjuma ki hujjat nuna ebna bahati ei haqiqatake ekama ko ebas deenum kurbi maqama muin gur maqamaga etta gumen nakam maqamaga adi munna muin orumbul maqamaga ebas deenum kurena mewani ema inni ko ekam degamane ko tanu ekam hijabmane ko tanu ekamatta agun men karum koranjiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala bawana ni amrutu ta agun men bolam jene e amrutu ta agun men tabawan jene agun men ni burugaaga masalaga adi nimmatu sugata Allah subhanahu wa ta'ala ekam ka beeku amr kardasiya e amra bole mumati agun men macca angwa amr kuraba wajib kuraba Allah subhanahu wa ta'ala atlang rasula gotel nimwasiya den mu'minuna ekam ga ikhtiyar nonnane Allah subhanahu wa ta'ala angwani e agun men nam yankoni albanninge amrunna myangawani ekamanunge boduga elsawa sumarta ekamanunge tarwalta forwaate emmejja albanaka nonnale ikhtiyar albanaka amenu burga nala magmache nermuge albanaka amenu dalin burga nala magmache nermuge ekam ikhtiyar nudabba ette amena ka ikhtiyar nudabba ena burga nala magmache nukunna musliman tere nukunna ngalo ena geeterega amena nukunna hisabuga burga nala ena ka amilla minimanta ekam ena survidana ekam aku burga nala nukutuma hama ekut jaage ne ekut ko minimum kan debakane ema burga elma inkar kramiya ekam urdeniya ekam inkar kramiya surah nur da Allah ayatan surah al-ahzab Allah ayatan inkar krahada e ayata kafir wa hada kir Quran de ayata kafir wa niyati mul Quran kafir wa diniye Quran kafir wa diniye Islam din de millat al-madaniye ema burga nala minha e Allah subhanahu wa ta'ala ni amruku min aqwa kan denimule ena kafir wa kan injur burga nala kan gawal ena kafir wa ekam ko ni amma ni aqwa kan injure e jusud Quran ga e kafir wa aluga nala kan gawal e ayata kafir wa idan burga nala kan ni kafir ke no egodu danna kunu e ni ko nafarmad burga nala ni ei ma anje kan denimure kan qabul ko mure ena kannekko mo eno sabaka ka burga nala kan gawal ena ni ani kafir kamga ekam burga elma agwa amul etta ene Quran ko ekam injure ekam ko amul qabulan nukrame ekam nukrane Allah subhanahu wa ta'ala tahaddi quran qadai adniat ka miat ka awur
كافر وابدين كفرهم جوانا أتي سورة النور آية كافر ريبا سورة النور آية كافر مكي قرآن كافر مكي الله سبحانه وتعالى كافر هذا كافر من دروه المكي توفيق الله سبحانه وتعالى عظيم الجواب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.